Dene Ayi Aji mai. Inggih. Nyamat lo kini memen ah. Keraman iki mari dong nih. Inggih. Bro, daduk memen jadi dong. Emeno. Memen. Emeno. Saya bani nabrak. Nyan iri sedap nulu kang sa, nyan katabrak leh dengan ada. Pasti selesai nyemanggo kinan ke dulu. Kapak-kapak dah ini. Tiang me, apa leme sebuah peragat menggarapan di pohon, mengejang sebuah sergapan meme, bisa masuk yang gitu. Meme, buang gelangi di kopi me, hilang sakit Prabon Lame. Sami. Ilo memangi di obat utama san hilang sakit Prabon Lame. Ini ada dua gong jadi perjani kene gitu. Orang. Anu me, kene me, bar, anu, ubar, anu kene, tiang kang nganten me. Nih jangan ten tuh nye. Jang. Aduh lo diolah sajan. Dia meme aliang bantu anjrok buka kedo. Tiang kok sengandan aja dalam muka kedo. Pimpinan panan tiangnya apa ya tekane me? Bedudo lah kan. Anjrok. Orang ija anjrok madam. Nang kayu nih. Di punyaan kayu nih. Mungkin katos kayu nih cek urah kau kena anjroknya. Wayak bungut anjrok itu. Wanen yang gitu anjroknya meo. Terpaksa. Sujatene nyen lo. Nah benda-benda mau rangken meme. Ida dua gong putro gusten meme gusten tiang mi. Saja me. Cutat gitu gelak meme. Pianak meme ini lo semua ide gelak. Anggon gelak rabi nih. Sumasak meme ngaturun kuangen kepuri. Sekolah kini. Sing dinane jani juang gelak. Benda salamang jani ke juang gelak. Sing keren gitu. Pangman matur kena lingsir mati. Tangkap ada nenek-nenek. Lagi ngomong. Bungut ngang kadotan mencelok kati ayo dah. Jangan ngorok cek ini ngerasa. Benda selemeng lakar juang gelak. Di beda selemeng kan juang gelak. Bungut ngang agak sing wek bungut bungut sih. Benda selemeng ke juang. Pangman matur kena lingsir. Yang perlu iaji kelajak lamai teh ke meme me. Nentan kantos sapuni kan cokori dewa. Rumah seri tiang tados penyeruan. Di tiang pacang iring. Sapun api ya kayu cokori dewa. Kewan kan penyeruan duitnya sapun api ngiring. Ya semua pada hitungannya patuh jak lah. Yang sapun itu sapun api menandok di tiang pacang matur. Sejabane ngaturan rilingin cokori. Loh. Sejaron dasar lemang, lo sing dari pisu-pisu, masekap di mamenten. Doa dia manjus. Petang-petangnya kaya, yang lemah lo kaya, ajar turun-turunannya, dorkin lo, kado gelamai. Yang parini kane punika sampun ang semandang saya. Bang yang dit yang laksana yang sana ning ditah kalau ngocokare dewa. Lo kini senang, muntuk gimana? Benda selemang gelamai na. Inggih. Me, kalian gelamai lu na. Terus lagi cokori dewa. Cuma jaran mau? ini. Ini kamu. Masare ping daso me. Ida dua gong putra ngale dewek tiang imai. Tiang nganten me. Nang adeng malu mengenang. Ijo-ijo lakar nganten. Kadira
rasa ngae tangke bengor lo sing bisa neng. Mi. Diapen tiang sing bisa ngae tangke bengor mi. Ngae pianak tiang bisa mi. Nai mi nganten mi. Mi nganten mi. Nyanan genang cucu molos mi. Merasa kuangan. Selaya genang tiang cucu mi do. Nganten mi. Nganten. Nah. Genang bacang cucu nak belum gasa nak. Pengalan cang bangka mampu cucu na wak. Sing pangada aja meme dini di pono. Apa ben? Ida mau sangka pendewek tiang emi. Ida kone wibohen arto brano. Wibohen panyak, wibohen balo. Yen yang subut yang ada di puri kone mi. Sekitar Arab yang. Apa jane kenang tiang presidai? Aduh, kayang ko boreh batis ada ning abang dewek tiang e. Beda sing jet tiang dagan agat, kayang ke meme milu agat. Pengangon meme maganda ji songke. Oh, kalung nabi cenik. Batan selai kelu. Oh, menaik diolas mi, nganten mi. Nganten mi. Nganten. Benengel san ada buang ya. Sepana nageh nganten. Mat san ane ngayen ramo dini di pondok ha. Sing median undeman, demi salah tampi naik menganten mi. Nejane beng-bengang kopengin ah. Apa mawinan meme sing setinut kapinang kenah loh he. Lakar dadi rabi kemo kepurin aku goma. Apan meme sekenawa. Gengken bikas peroratu naga goma uleng malu kayang jani loh. Sing taen meseh. Setate marikose nak lo jegeng. Setate merebutin gumen timpal. Bensekne setate amati-mati. Yen jani lo lakar dadi rabi kemo kepuri. Nyakit ati lo diduka dipuri. Meme sing luang pulas memene. Kalau bensek jani, di ngahang lah. Yen ben manian yan, lo ada ngugu, ada ngangwang lo lakar ngangon soma. Iya diatun lacur ke soma lo he. Yen subat tresna kapinang ukudan lo he. Tresna kapinang kelacuran meme di pondok. Kamu lakuin meme mandu doang. Sebab ragat memang raos me. Liu saja raos me mene. Rengkene rengketo. Yen cara kenah tiang me. Tiang sing ngenahang ne ben pida. Ne kenahang tiang jani. Benane meme bangga ngelapiana buku pakodan tiang. Putran sang nato-nato dengar sayang pakodan tiang. Panah aku sing tadi petahin jebungkut nih ya. Kemudian dari meme budok. Widira hubatin meme kuri. Bah, dua sengayanya bopeleh lenat. Kewalo. Yan nunok tresnan meme piana kapen yang tiang me. Suk semu tiang me. Mati nyelakar bakalang tiang. Kewalo di depangan najani meme dah salah tampina. Setuju? Sing setuju nganten. Wah, lo nganten dulu.